It is a wonderful day mabukeli ngiyanibingelela babukeli emsakado eSwatini TV Themkosi Mbuyisa ngiyanibingelela kuphi la kufinyela khona umsakado eSwatini TV sibuko samaswati babukeli ngithatha lethuba nje sibonge kakhulu ukusibhalela singumsakado ukuthi umsakado wethu uyakhona kufinyelela la sendaweni ekhashana elisemakhaya nasemadolobheni ngalo lokho babukeli siyabonga nje kakhulu silithini libandla sithi nje chubekani babukeli nisibhalele ke mhlambe ihloko lingafisa sikhulumise lapha emsakadweni ngoma babukeli loluhlelo lingelenu nani babukeli ngale kwaloko babukeli ngithi nje namhlanje sithi nje sesikhulume ke indzaba lenkulu kakhulu indzaba ye praise and worship bese sikhuluma lapha indzaba ye pastoral submission sithi nje asisishinje kancane sibuke I praise and worship siyathi ke ukuthi I praise and worship kunengi ke lesasikhulume lamuhla sinebafundisi angihambi ngedwana ke babukeli bakhona abantu abadala eceleni kwami njengenhlala yenda eceleni kwami ukhona umpostoli P wakazikalala usuka lapha eLutse ebandleni lase prophetic voice for all nations emlomdzala akahamba yedwana uhamba na pastor Bheki wakaKhumalo usuka lapha ehlathikulu ebandleni lase kingdom worship tabernacle ngithathe lethuba ke ngivusele Mtungwa Siyavusela Mbuyisa siyabonga kakhulu baba Amen ngicela kuvusela baba Zikalala siyavusela kakhulu Mbuyisa kanye nakuye futhi losilandzelako lesinayo Amen. Asivela singene kiyo mfundisi wami Mtungwa la bese ngivele sengishilo ukuthi sikhuluma ngendzaba ye praise and worship. Sithi nje ngabe vele iyini praise and worship but singakafiki lapho mhlambe ungasichazela babe ukuthi ngabe vele ukhona umehluko between praise and worship. Siyabonga Mbuyisa. Singaqala ngalokho ukuthi sivete lokuthi ukhona umehluko emkhathisini wa praise and worship ngiko nje siyayizithi praise and worship hayi praise or worship ukuthi kokubili kwehlukene kunalokunye noma ke kuliqiniso ukuthi lokunye kunemthelela kulokunye kepha ngona mbamba ungakuchaza kwehlukene Okay maye siyabonga kakhulu umfundisi mhlambe kwengeda nje nceka kaNkuluNkulu kwekuthi ngabe vele noma sikhuluma ngayo ipraise and worship ngabe isho ukuthini empilweni yemuntu lesingathi uyibeliever Siyabonga kakhulu Mbuyisa sibonga kakhulu empeleni ipraise and worship empilweni yemntwana waNkuluNkulu Amen ngilenye indlela noma ngathi singangubeka ukuthi ngilenye indlela yekwatisa bukhulu maNkulunkulu empilweni yakhe Okay lokho kumenda kwekuthi athi kwekuthi akusingaye Okay kudotonga into kungaye loNkulunkulu ngaye babe uNkulunkulu Yes maye siyabonga nceka kaNkulunkulu ngabe nasibuka babe sibuka nje impilo yekukholwa nekhonda uNkulunkulu iyavela ipraise and worship nelive la uNkulunkulu nako konke mhlambe kungaba kubuta nje babe ukuthi ngabe ipraise and worship kwentiwa yini ukuthi ivele yona ingcenye lenkulu lemcokwa futhi empilweni ye Christian faith ngiyabonga Mbuyisa ngicabanga ukuthi khona lokusele ecaleni lokuthi masi sivete lokuthi iyini le praise and worship le praise noma imvumiso ikumemetela tithumo taNkulunkulu Okay masikhuluma ngemvumiso sisuke sikhuluma ngekumemetela lithumo laNkulunkulu lolu thumo laluthola ngetindvo latentile noma latentako namuhla lokusho ukuthi uma uNkulunkulu entatindvo namuhla natinveni latentile ngaphambilini okuluthumo lwakhe lo ngani le worship yona le worship ayikabuki kakhulu letento taNkulunkulu le worship yona ibuke lokulangiko uNkulunkulu ngiko yona ma akhondwa uNkulunkulu noma ku worship kuyaye kube ku responda kwamoya wakho ngaloku lasuka kwathi adibana nako ngaleso sikhathi ebukhoneni baNkulunkulu so uma moya wemuntu
adibana naNkulunkulu ebukhoneni bakhe uNkulunkulu lo moya walomuntu automatically uresponda ngale worship. So yes mfundisi mhlambe bengibutile but nje ngicela sale sekunika umfundisi lapha ayiphendula lenzaba ukuthi naku sesikhulumile ngayo iworship indiwa yini kwekuthi ibe ingcenye lenkulu lemgcokwa la ekukhondeni nje uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu empeleni njengoba vele sashito lemndungu lo mehluko ngetulu kwaloko ke kungulo mehluko kulelithumo laNkulunkulu kanye nekubukhulu bakhe nje bunguye bakhe angakendi lutho. Amen. Lolo bese kwenda ukuthi kube ngathi into lemgcoka kakhulu. Empeleni sokungawubuyele emuva la ekutheni empeleni kusuke kusitshela lenzaba nje yalokukhonta uma uba umntana kaNkulunkulu vela singawe nje uNkulunkulu usiniketile sandla senhlanganyelo kuwe. Hallelujah. So lekhathi ke sokuvela ngathi imgcokwa hayi ngoba mhlambe suke sizama kuvula inhliziyo ebantwini sizokhona ngene enkonzweni kunjalo no cha umnikelo nje unangekwawo okay losukuphelele alright lokukhonda uNkulunkulu ngepraise and worship. Amen. Kuhlatshela ngako leligama lithi sacrifice lisho kwehlukanisa noma to kill to separate. Hallelujah. Lokusho ukuthi ngamagama vele siwe uthi wena akusingawe kungaye ngisho ukuvumele ukuthi ube nelungelo ukuthi umkhona. Hallelujah. Mfundisi mhlambe lomunye ekhaya uyadibuta nje ukuthi sesimkhondile uNkulunkulu kangaka every time every Sunday ngaleso sikhathi nje lesihlala ngawo sikhonda uNkulunkulu ngabe vele umuntu anga worshipa yini truly without ama instrument noma music. Siyabonga Mbuyisa ngicela uvumele babe kuphithe ngengede kulakushito umpostoli Zikalala ukuthi lobumcoka bale praise and worship ubuphinze bube khona kula ukuthi siniketwa lithuba lekukhonda uNkulunkulu. Uyathi imbuyisa nawe umpostoli Zikalala ukuthi sinemathuba ekukhonta abantu siyabakhonta abantu siphinde sikhonte naye uNkulunkulu kunjalo baba kuliqiniso lokuthi uma ngishumayela mina ngelisonto ngisuka ngingashumayela uNkulunkulu nalo prophetha kokude umuntu lo prophetha uNkulunkulu. Hallelujah. Esho ukuthi sifundisa abantu sikhonta abantu siprofetha sikhonta abantu kanike le praise and worship yona sisuke lokukhonta kwethu sesikhonta uNkulunkulu kona ngibona etinkonzweni tethu nasetimpilweni tethu konke lokunye kuqonze kubantu iministry leya kubantu kepha zafika la praise and worship iministry leqonze uNkulunkulu leyo amen mpostoli wami nayilenzaba ukuthi can someone truly worship God without a instrument in music. Siyabonga kakhulu Mbuyisa lokufuna kwathi umbukele ekhaya lokuthi njengoba sikhuluma ngale praise and worship lokulithuba lelimnanzi nalelihle lekusuke ukhonda uNkulunkulu in a direct manner not via ngoba ithi isuke sikhuluma sikhuluma ngesimo senhlitiyo yemuntu. Hallelujah. Baqozana uNkulunkulu lokusho ukuthi ke ungakafiki lutho lokukhalako noma lokukhulu into wakho noma sowuphimisela ngokuhlabela empeleni nje suke masikhuluma ngepraise and worship suke singakafika empeleni noma ngabe sikukhona sikwazi ukuthi kunekuphimisela but kungedulu kusakafiki ukuthi singathi sisho lutho uvakale ngekuhlabela noma ngekushaya anything but it's the lokwendeka lengekhathi enhlitweni yakho yeah lokwatisa anze singabeka sikuthini ma Jesu makakhuluma makafundisa ngokuthandaza uthi nibokhuleka nithi babe wethu sezulwini alingcweliswe ligama lakho namagama kusho ukuthi sisuke kunaloku the reverence lokwehlolo ukuhlonipha lokukwatisa loNkulunkulu kungakafiki
ekukhaleni kwalokukhala kwalahla idweni yakho lento ufuna ibe la ngekhathi ibela ngendlela ngingakhathi kwakho ngoba uofarisha imihlashelo la lesakafika mhlambe ukuthi uphethe ngetandla basenda uNkulunkulu iBhayibheli lithi ungumoya amen so ushitwa kumntungwa lokusuke uphiwe lithuba nje ukukhonda uNkulunkulu direct amen makathi insani namuntu maye siyabonga eBhayibhelini kuyavela ukuthi etingilozi netidalwa tasezulwini tiyamkhonda uNkulunkulu tiyamdumisa day and night dona ke they never rest ingabe emfundisi wami lasibuka iBhayibheli bantfu labadumise uNkulunkulu ngepraise and worship ba express kanjani nceke kaNkulunkulu bathi eBhayibhelini bandvu laba lesibabona bathi express ngetindlela letinengi engiyalithanza mbuyisa leli ukuthi expressa ngoba le konke lokulabe bakwenta akusiyo iworship but kusuke kuexpressa le worship so kuthi kufanele ukuthi noma ngabe yahlabela lo muntu lokuhlabela kusile worship kepha kufanele ukuthi kube yi-expression yale worship so mbamba kuze kuthi kube khona emlonyeni lokuyingoma kufanele ukuthi kube khona enhlitiweni kuze kuphumele ngaphandle so dinendlela lapho bantu labathi sebentile isile eBhayibhelini baphakamisile tandla bakhotheme phambi kwaNkulunkulu balala phasi baguqa ngemadvolo bamemeta bashaya netingubho phambi kwaNkulunkulu ethembelini la Davide nje beting 7 letindlela lebetisetshenziswa bekhala tigubhu kumenyetwa kusebenta tandla bekuthi indlela tekukhonda natodona maye ngiyabonga kakhulu mfundisi ngiyajabula nceka uNkulunkulu ukuthi letinto sitati nelibandla nalo bazalwane nebabukele ekhaya ukuthi babati lokuthi uNkulunkulu nangabe asisebenzisa simdumisa ngana indlela kanjena ngiyafisa nceka uNkulunkulu sibuke ke inzima ledlalwa ngumoya loyingcwele the Holy Spirit ku genuine worship udlala yipi inzima emoya ingcwele sisamdumisa nje uNkulunkulu amen siyabonga kakhulu moya ingcwele stawuthi kulenzima ledlalako ngentulu kwaloko vele nje inzaba yokukhonda kuthumisa neworship kungaye haleluya lithi iBhayibheli ngidamthumela lomunye so mongcwele ukhonela ngawuthi injini haleluya yalo ukukhonda kunjalo baba shothi ke kunetinto la ngoba naye uvela akaveli ayintho uvela angumuntu uNkulunkulu qobo lwakhe behind lokukhonda loNkulunkulu amen lomoya longcwele so shothi konke ke kungaye kungake lokubalekile kulalela lo moya ongcwele la kulokukhonda ngekuthumisa nangekuworship haleluya kulalela lo uNkulunkulu lo moya ongcwele ukhonda lo uNkulunkulu amen uthi yenda ngayiphi indlela ngisengabe kusakulenza ukuthi kungendeka moya ongcwele anganika ingoma angavumela ukuthi kube neexpression yengoma ibe ilanga lonke lengoma yinye ingoma yinye ngosiya but ngabe ke nithi phethe nithi nisahlabela le seninalenye futhi engcondweni lapho nithi phethe ke la shothi vele yena awunemcelenzo abo bakhona ndamthinga masenifuna amen bayabonga mfundisi wami babukele ekhaya ke niyativela la bantu labadzala ikhona lento lengiyithandzako umfundisi lacetha ukukhuluma ngayo kwekuthi imoya ingcwele nguye ingaye lento sidirectwa nguye kwekuthi simkhonde kanjani uNkulunkulu babukeli ke siyabuya jika khona etitolo nasibuya etitolo siyawubuka nje indzaba yepraise kwekuthi idlala yipi inzima ipraise kwekuthi isiholele kuworship nelive lababa uNkulunkulu hlala lathi ungahambi
Sihleli la Khumbukele lithini libandla sikhuluma nje indzaba lenkulu la ye praise and worship mfundisi wami sisengaye etitolo sike sayikhulumisa lendzaba le yamoya loyingcwele inyalo mfundisi ngifisa ukuthi sibuke nje nayo lethi ngabe vele ipraise ilungiselela kanjani iworship nelive laNkulunkulu noma ipraise nje yatimela nayo lapha sesitawubona sesingena kuworship nasevini lababe uNkulunkulu. Ngiyabonga Mbuyisa kunenvo singakayi break lekhulunywe lemnanzi lekhulunywe ngibabezika la. Amen baba. Makhuluma ngale role yamoya longcwele ekuthumiseni nekhonde. Ngicela kuphinze ngengete lutho Mbuyisa lokuthi uma sikhuluma ngekuthumisa nekhonda sisuke sikhuluma ngekuqhamukela kuNkulunkulu ukuthi uphambi kwethu uNkulunkulu kude sembulo kaNkulunkulu ngaphandle kwamoya loyingcwele sho ukuthi moya loyingcwele lokunye la kusebendako ngilokuthi amembule lo uNkulunkulu kuze simbone sho ukuthi uyamveta moya loyingcwele umsebenzi wakhe ukuthi avete uNkulunkulu phambi kwethu bese kwazi wavela uNkulunkulu phambi kwethu sesingakhona ke kumkhona kuneleli ukunye lokwake kwakhulunywa ngiJesu Mbuyisa akhuluma ngaye umoya longcwele wathi he shall glorify me ngoba utawuthatha lokhu kimi akulethe kimi shokuthi nguye thishela we glorify uNkulunkulu kule part lena ke ukuthi imvumiso isilungisela kanjani size sifike kukhondeni uNkulunkulu ukuna lenye indvo leya kuyakhulunywa nguDavide Mahubeni Hlabelelo 22 livesi laka 3 leli verse lithi wena ungcwele imvumiso yema Israel isihlalo sakho sebukhosi shokuthi masivumisa uNkulunkulu sisuke simhlalisa kulesihlalo sakhe sebukhosi akakhondwa asifiki kuworship angakahlali shokuthi lemvumiso umsebenzi wayo ngilokuthi simuhlalisa kulesihlalo wazi wahlala ke kulesihlalo sesiyamkhonda ke Ay mfundisi ngiyabonga mhlambe kwengeda nceka uNkulunkulu lakusho mfundisi uqhubeka lapho nje oba sesahleti ngoba sithe lisisa evini lenkosi la siyakhona yo sangabe sukhokha kumthetho ngoba lisilive laNkulunkulu eSiyoni eJerusalem akutawuphuma live laNkulunkulu eSiyoni ukuphuma umthetho obvious inkosi ke mayikhuluma ayikhuluma ama suggestions isuke ngabonisa ukuthi yathi makungendeka lokhu ngaba kanjani ayisesihlalweni sayo asisiyayiva masayichazela umntungwa sesihlalweni so ukhokha ke tehlulelo so ukhokha ke umthetho akasuggest akaNkulunkulu umlo inkosi nje akabonisani ukhuluma nje lokufanele ngenxa lesihlalo lakiso. Amen. So ngakho ke sifunza lemfihlo ke ngepraise lokuthi abe senzaweni yakhe. Masalapho ke sekude la ngenta kusho lokutaba lusito kithi. Nalesingathi ukuthi sithine kulusito kungaqhamuka kubhlungu. Kepha ngizokukhunywa inkosi esihlalweni sayo. Le yathi siwe lokuthi inkosi. Lekhulumako ligama lakhe lifinal noma lebhlungu noma futhi limnanzi noma sekude lokufavor uma ngabe sahleti umuntu ngasihlalweni sayo bebembuyisa esihlalweni sakhe asekude leni ucabanga konelokulungela nine lokungakhulunywa la ngoba yilo kungakhulunywa lapho noma kukhulunywa ngayipindlela bazokukhulunywa inkosi esihlalweni sayo kuyayiletha impilo. Amen. Umunye ngiswele ngaka-apply niku-apply ngakugcina ukucela nalebe bakhona bagula la betile enceba semele bona sibayawubekwa tandla mase sesihlalweni inkosi itawenda umsebenzi ukukhulunywa nje ngoba sesihlalweni. Amen. Maye siyabonga ngosihamba bafundisi bami ngiyayithanza le ndlela lesibeka ngayo bafundisi ngiyabuka nje emabandleni lesikiwo kwekuthi uyatile esinye isikhathi uNkulunkulu akadzingi lokunenge udzinga nje ukuthi simbeke esihlalweni yena untasa sebenza lo msebenzi ngiyabuka nje bafundisi mhlambe emabandleni khona lesi struggle isha ngako lo kanaloke inkinga uNkulunkulu asifuni ukumbeka kulesihlalo ngiyafisa abafundisi bami ukuthi indzaba yethu sifike la siphetha khona imnanzi kakhulu
ngabe nceka uNkulunkulu ngiphi advice longayiniketa nje bantu labasha kwekuthi basamkhonda uNkulunkulu phela abafike la khona ba developer I heart of worship noma I heart of true worship emabandleni. Ngiyabonga Mbuyisa, kunendvo Mbuyisa leya kuyakhulunywa ngumfati waseSamaria kuJohane chapter 4 makhanza Jesu le emthombeni esikha uthi Jesu nginathise uthi lo mfati ngingakunathisa njani ngoba emaSamaria nemaJuda akadlelani lapho bekhulunywa ngeworship lapho Okay. shokuthi lo mfati abethi ngeke ngunathise side budlelwane Okay. lenza bayale worship icultivateka ayicultivateki kuma rehearsals naku icultivateka ku relationship naNkulunkulu. Okay. So if sifuna ku cultivator I-worship nakubantu labasha sisho ukuthi akube budlelwane ekuqala ayiqale budlelwane bakhone kubuze ukuthi batawukhona ku developer the heart of worship isebudlelwaneni bese expresswa ke ngetindlela letehlukene. Amen. Ngiyafisa mfundisi nawe mhlambe ugcine ngalamagama lathi singimindeni nibe njengoba nibafundisi nje singayiletha kanjani ipraise and worship ukuthi ibuye kuma families ethu singayigcini nasilenkonzweni kuphela. Siyabonga ba. Njengoba sine example ye worship. Lo lesindawo selesimbukile ku worship Nkosi Jesu. Amen. Ngempilo yakhe lokusho ukuthi sine nasemakhaya kahle ke vele empeleni libanda lisuka ekhaya liyele aqali lelibuye yebo lisuka la so lokusho ukuthi manje indlela ku cultivate sekukwakha ngilokuthi sikwende kube like ngamagama lamancane singathi like habit kunetikhathi temikhuleko. Okay. emakhaya ukhuleka kanye nekudlala ivi la uNkulunkulu kanye singayise siyomangalisana le empili ngoba lokho siyomangalisana siyodeliver. Okay baba. So la makhaya funa sikufunze ukuthi iJesu empeleni vele noma nje inzaba yale worship nje lesikhuma ngayo yonke vele is the heart it's a hard thing noma ke a hard relationship thing. Inzibudlelwane benhlitiyo bemuntu ngamunye so ke as families we can also develop sihluphe ngemikhuleko sihluphe nangekufunza kanye live la uNkulunkulu nekuthatha ama assignments amoya longcwele lasinika wona singama families lesingakwenza. Ngicela uvalelise babe esiveni samaSwati. Siyabonga kakhulu ngicela siyabonga kakhulu Mbuyisa, siyabonga kakhulu nakuye labasibukelako bobabe labomake nalabancane. Siyabonga kakhulu ngalelithuba lelihle lenjengaleli. Let us worship God. Hallelujah. Ngiyacela Mdungu ukuthi uvalelise babe siyati ukuthi ngilomunye lophinze wabhala nencwadi ngayo ipraise and worship. Mhlambe uvalelise babe esiveni samaSwati. Siyabonga kakhulu Mbuyisa nababukele ekhaya. Sisho kona lokho ukuthi ayiqale emlonyeni iqale enhlitweni asibuyele le ku foundation yakhona ebudlelwane naNkulunkulu. Amen. Babukele ekhaya ke niyativela senivile kubantu labadzala sebakhulumile ngayo ipraise and worship ngingayaso sikhathi kunengabe siyakhuluma babukeli lesifisa ukuthi sive semaSwati bazalwane libandla laNkulunkulu belingafika khona la li understand khona ukuthi sikhuluma ngani nasikhuluma ngepraise and worship yini inzima yethu thina sibazalwane sisaya kuyokhonda uNkulunkulu. Siyabonga nje kakhulu kubantu labadzala ukugcizelela kwekuthi lento iqala lekhaya bese iyaphuma ke siyakhona ebandleni. Ngithi ke babukeli nasevikini letako siyoqhubeka naso sihloko lesikhuluma ngaso. Thembi Mbuyisa ngithi akube kuhle emakhaya uNkulunkulu wemusa akaniphathe nisale kahle.
sikubiza ngonyama sithi Jesu ke likhulu awuye Jesu ke awuye Jesu ke ay Nkosi yami likhulu